Nyakso amazina ye nyakuri ni Kanyabugande Olivier, ni umunyarwenya w'umunyarwanda wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu, azwi cyane mu mwuga w'urwenya no gukina filime nyarwanda, akaba ari umwe mu basore bakunzwe mu Rwanda. Nyakso akunze gukinana bya hafi na Inkindi Aisha, umukunzi we bakunda gukinana mu makomedi yabo. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, Nyakso yahuye n'ikibazo cy'amategeko ubwo yatabwaga muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Amakuru avuga ko yakubise icupa n'inkoni umugabo w'imyaka 30 amukomeretsa ubwo bari muri resitora iherereye mu karere ka Kicukiro. Nyakso afite urubuga rwa YouTube yise Nyakso Comedy, aho ashyira amashusho y'urwenya akunzwe n'abatari bake, urugero nk'igice yise umunsi wa mbere ku ishuri. Iyi channel ya Nyakso Comedy ikaba yarafunguwe ku itariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka wa 2016, ikaba imaze kugira views miliyoni 60,124, imaze kugira abasubscribers 455,000, imaze gushyiraho na video 519. Mu kwezi gushize iyi channel yagize views miliyoni 1,640,000, ikaba yarinjiza abasubscribers 13,000. Ku mafaranga yinjiza ku kwezi, yinjiza hagati y'amadolari 410 n'amadolari 6,600, washyira mu manyarwanda akaba ari hagati y'ibihumbi 569,800 na miliyoni 9,10,170,260, akaba ariyo yinjiza ku kwezi. Ku mwaka yinjiza hagati y'amadolari 4,900 n'amadolari 28,710, washyira mu manyarwanda akaba ari hagati ya miliyoni 6,810 kugera kuri miliyoni 109,377,200. Ayo niyo mafaranga iyi channel yinjiza mu kwezi. Video yarebwe cyane kuri iyi channel ni kugura indaya. Nyakso akomeje kugira uruhare runini mu guteza imbere urwenya mu Rwanda, kandi akurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera impano ye yo gusetsa no gusangiza abantu ibitekerezo bishya. Niba wakunze iyi video wayiha like, ugakanda kuri subscribe, ukaba wanayohereza inshuti zawe nazo zikayireba, ndetse zimwe muri zo zikaba zanayikunda. Murakoze.